Wih, nih ada si Koya teman-teman, Squishy BT21. Oke, kita kumpulin lagi di sini teman-teman. Wih, banyak sekali mainannya teman-teman. Wow, apa itu teman-teman? Wih, banyak sekali mainannya di sini teman-teman. Kita kumpulin nih teman-teman. Kakak sudah bawa keranjang nih. Ada mainan apa aja ya? Wih, ini kakak menemukan mainan Pop It Love teman-teman. Mantul, kita kumpulin di sini teman-teman. Kita ambil lagi. Wow, ada Pop It Among Us. Wih, ini mobil Tayo nih teman-teman. Mobil Tayo warna biru. Wih, ini ada ondel-ondel Betawi teman-teman. Wih, mantul. Kita kumpulin lagi di sini teman-teman. Oke, ini ada lagi nih teman-teman. Wow, ada Squishy BT21. Si Coki nih teman-teman. Mantul. Ada mainan apa lagi ya? Wih, ini teman-teman. Wow, ada ondel-ondel Betawi lagi. Wih, keren. Kita kumpulin lagi di sini. Kita ambil lagi yuk. Ada mainan apa lagi ya? Wih, kakak menemukan mobil Tayo warna hijau. Wih, ini ada lagi nih warna kuning teman-teman, mobil Tayonya. Wih, mantul. Kita taruh lagi. Kita ambil lagi. Ada mainan apa lagi ya? Wow, ini ada Pop It es krim teman-teman. Mantul. Wow, ini ada Squishy BT21. Ini si Fun nih teman-teman. Mantul. Kita kumpulin lagi di sini. Kita ambil lagi yuk. Mainannya ada mainan apa lagi ya? Wih, ini teman-teman. Mobil Tayo warna merah. Oke, kita kumpulin di sini. Masih ada gak ya teman-teman? Coba kita cari. Wow, di sana teman-teman. Kakak menemukan mainan lagi. Wih, mantul. Ada ondel-ondel polisi teman-teman. Wih, ada mobil Tayo warna hijau. Mantul, kita taruh lagi di sini teman-teman. Oke, kita kumpulin lagi. Ada Pop It apa ini? Astronot. Wih, ini ada lagi nih Pop It astronot lagi teman-teman. Kita kumpulin lagi di sini. Wow, banyak sekali nih. Kakak dapat mainannya. Ayo teman-teman, kita kumpulin lagi mainannya. Wih, nih kakak menemukan Squishy BT21 nih, si Shoki nih teman-teman. Wow, ini mobil Tayo warna merah. Mantul, kita kumpulin lagi di sini. Oke, kita ambilin lagi teman-teman mainannya teman-teman. Wow, nih ada mobil Tayo lagi warna merah, warna kuning teman-teman. Wih, nih ada si Koya teman-teman, Squishy BT21. Oke, kita kumpulin lagi di sini teman-teman. Wih, banyak sekali mainannya teman-teman. Oke, kita ambil lagi teman-teman mainannya teman-teman. Wow, ini ada ondel-ondel polisi teman-teman. Wih, ini ada Pop It apa nih? Pop It unicorn teman-teman. Wih, mantul. Kita taruh lagi di sini teman-teman. Wow, nggak muat nih teman-teman. Banyak sekali kakak dapat mainannya. Oke, kita ambilin lagi teman-teman mainannya teman-teman. Ada apa lagi ya? Wih, nih ada Pop It penguin teman-teman. Wih, ini ada lagi nih. Ada mobil Tayo warna biru. Oke teman-teman, kita taruh lagi di sini teman-teman. Wih, oke, banyak sekali nih mainannya teman-teman. Masih ada gak ya teman-teman? Coba kita lihat teman-teman. Wow, kayaknya sudah habis teman-teman. Kakak dapat segini nih. Banyak sekali ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Bye-bye.